من Азерҷон Тилавов донишҷӯи курси чоруми ихтисоси информатикаи иқтисодӣ донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон мебошам. Аз хурдӣ дар ман шавқи барномасоз шудан буд ва ба фанни информатика шавқи хеле ҳам зиёд доштам. Ҳангоме ки дар курси сеюм таҳсил мекардам, дар озмуни ҷумҳуриявии миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз фанни информатика ҷойи аввалро ишғол намоям, ки ин боиси ифтихори ман аст. ва инчунин дар баробари иштирок дар ин озмун боз дар озмунҳои дигар низ иштирок намудам ва яке аз ин озмунҳои озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат мебошад, ки дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз фанни информатика иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам. Сараввал яъне ки ҳангоме ки дар синфи 11 таҳсил мекардам, яъне ки ҳангоми бо оилата яъне ки маслиҳат намуданд, оилам ба ман ин ихтисосро яъне ки пешкаш намуданд ва ҳангоми маслиҳат бо падар ва модар ба хулосае омадем ки ман самти информатика ва иқтисодиётро интихоб менамоям. яъне ки бо интихоби оила ман ин ихтисосро интихоб намуда ба ин донишгоҳ яъне ки тавассути Маркази Миллии Тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидам ва айни замон дар курси 4 таҳсил намуда истодаам. ва худи ҳамин сол бошад дар озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин барномасоз, ки бо ташаббуси Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон баргузор гардид, иштирок намуда сазовори ҷойи сеюм гаштам, ки ин боиси ифтихори ман мебошад ва ман фахр аз он мекунам, ки дар озмунҳо иштирок намуда ном ва нуфузи донишгоҳро баланд мебардорам. Озмун бениҳоят шаффоф ҷараён гирифт ва аъзои ҳакамон бениҳоят яъне ки қазовати дуруст ва яъне ки одилонаро доданд ва дар бораи иштирокчиёни озмун бошад, хеле ҳам иштирокчиён дар сатҳи баланд баромад намуданд ва яъне ки хеле ҳам бо истеъдоди баланд баромад намуданд ва рақобатпазирӣ бениҳоят сахт буд ва барои яъне ки ҷой гирифтан дар чунин озмунҳо маҳорати баланд ва зеҳни яъне ки хеле ҳам баландро аз инсон яъне ки аз донишҷӯ талаб менамояд, ки дар натиҷаи меҳнати сахт ва меҳнати пайваста метавонед ба тамоми натиҷаҳо ноил гардед. дар натиҷаи меҳнатҳои пайваста ман хеле ҳам шахси серталаб мебошам ва аз худам бисёр ҳам чизҳои бисёрро талаб менамоям ва яъне ки таслим шуданро дӯст намедорам ва ман нақшаи гирифтани ҷои аввалро доштам, вале ин ки рақибони ман пурзуртар омаданд ва ман ҷои сеюмро ишғол намудам ва ин яъне ки маро рӯҳ афтода наменамояд. Ман пайваста кӯшиш мекунам ва дар болои худам кор мекунам, то ин ки дар озмунҳои минбаъда ҷойҳои баландтарро сазовор гардам. Бештар ба ман модарам, апам ва падар низ бисёр ҳам маслиҳат медиҳад дар яъне ки рушд ва нумӯ кардан он тавсияҳои хуб медиҳанд ва боз бо омӯзгорон низ бисёр маслиҳат менамоям ва декани факултет ва роҳбари илмии ман ва ҳамаи ин шахсон ман ба ҳамаи ин шахсон миннатдории худамро баён менамоям, чунки ба мо ҳамеша дастгирии худро дареғ намедоранд ва кӯмаки худро дареғ намедоранд. дар раванди кӯмак ба озмунҳо яъне ки тайёрӣ ба озмунҳо ба мо кӯмаки худро дареғ надошта дар ҳама ҳолат моро дастгирӣ менамоянд. ҳангоме ки ман дар курси сеюм таҳсил менамудам ва дар озмуни ҷумҳуриявии миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз фанни информатика ҷойи сеюмро ишғол намудам, бениҳоят аз ҷониби ҳамкурсонам дастгирии баландро дидам ва ҳангоми баргаштан аз озмун онҳо маро бо як рӯҳияи хеле баланд ва суханҳои дастгирикунанда пешвоз гирифтанд ва дар сомонҳо яъне ки дар мессенҷерҳо ба ман паём медоданд ва бениҳоят онҳо дастгирии хуб карданд ва бо эҳтироми баланд ба ман муносибат менамоянд пас аз он ки ман дар озмунҳо иштирок намудам ва ҷойҳои намоёнро ишғол кардам ва ин боиси ифтихори ман аст. Сараввал ҳамаи барномаҳо дастрас буданд ва аз ҷониби омӯзгорон мо бениҳоят дастгирии баландро дидем. Декани факултет аз он ҷумла ва роҳбарони илмии мо ва устодоне ки дар факултети мо дарс медиҳанд ба мо дилхоҳ вақт дар раванди дарсҳо ва инчунин берун аз дарсҳо лабораторияҳоро муҳайё намуда با ما تمامی برنامه‌ها و کامپیوترها و تجهیزات‌های لازمه را فراهم آوردند تا در روند تیاری با آزمون ما از چیز تنقیصی نکشیده باشیم. در روند آزمون من انتظار از سوال‌های پیشکش شده داشتم و حتی آن سوال‌ها را نیز که در روند تیاری من آنها را تیار کرده بودم واخوردم و این نتیجه مهنت و کوشش‌های پیوسته میباشد. فاکولته ما که فاکولته اقتصادی رقمی و تکنولوژی اینوواسیونی میباشد
یعنی که این یکی از فاکولتت‌های یعنی که زمانه‌ای‌ترین و یکی جدیدترین در دانشگاه به حساب می‌رود و اختصاص‌های آن با طلبات زمانی معاصر جوابگو می‌باشند و با هر یک فرد دانشجویی که به فاکولته ما سپرده است و اینکه تحصیل می‌نماید گفتنی هستم که آموزش تکنولوژی ها را یعنی که پای در پای در پیش خود مقصد گذاشته آنها را آموزد و پیوسته کوشش نماید تا اینکه در بلند بردن سطح اقتصادیات رقمی و بلند برداشتن سوادناکی رقمی مردم سهم خود را گذاشته باشد. چنانکه که در پیام خود پیشوای معظم ملت قید نمودند اینکه ذهن صنعی و اقتصادی رقمی یکی از ساحه‌های مهم برای پیشرفت سیاستی پیش گرفته حکومت مملکت می باشد و ما سخنهای پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده کوشش می‌نماییم که اقتصادیات رقمی را آموخته، تکنولوژی جدیدترین و نوترین ذهن صنعی را آموخته برای پیشرفت و اینکه تهیه یک استراتژی درست برای پیشروی اقتصادیات مملکت سهم خود را گذاریم. پدر و مادر مرا همیشه روح بلند می‌سازند و با سخنان خود مرا که قوت می‌دهند و پس از آن که من در آزمون‌ها جای می‌گیرم مادرم و پدرم به نهایت خرسند می‌شوند و یعنی که یک دستگیری عجایب و به خود من نیز یک احساسات عجیبی هست وقتی که یعنی که دانشجو یعنی که شخص وادار می‌سازد تا پدر و مادرش از پشت او فخر کند. این یک حسیات عجیب می‌باشد و این حسیات ناگفتنی است. با راهبریت دانشگاه و صدارت فاکولته و آموزگارانی که ما را پیوسته درس و دستگیری می‌نمایند این اداره به واسطه خود را می‌رسانم برای مهیا نمودن چنین شرایط‌ها و دستگیری پیوسته من سپاسی به اندازه خود را می‌رسانم و گفتنی هستم و با دیگر یعنی که با دانشجویان دیگر توصیه می‌دهم تا اینکه بخوانند مهارت خود را صقل دهند تا ما وطن خود را باز هم آبادتر و پیشرفته بسازیم.